Dukomeje kubasuhuza inshuti za Rwanda Motion News nkuko twiyemeje kubagezaho amakuru mashya ya politike diplomasi kubikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko twibanze kubikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kuwa gatandatu tariki 9 ukwezi kwa gatatu 2024, aho ku butaka bwa Kongo ibintu byakomeye, ibintu byafashe intera ikomeye cyane. Ubu amakuru atugezeho nuko inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kubyina intsinzi ikomeye cyane nyuma yuko birukanye abasirikare ba FARDC ndetse n'abinyeshyamba z'umutwe wa FDLR mu gace ka Musinga ndetse na Gashuga. Amakuru akomeje kugenda agarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko M23 muri iki cyumweru turimo gusoza imaze kwigarura uduce tugera kuri 6. Nyamara nubwo M23 yigaruriye utu duce, ndagira ngo nkubwire ko uyu mutwe wa M23 ushobora kuba ugiye gusibwa burundu ku butaka bwa Kongo nyuma yuko hari amasezerano yamaze kujya ahagaragara y'igisirikare cya Kongo FARDC mu mikoranire n'igisirikare cy'Uburusiya, nyuma yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi agiriye uruzinduko mu bihugu bitandukanye birimo Uburusiya ndetse na Katari. Amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko ibintara makuru by'Abarusiya TASS nuko habaye gusinya hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'Uburusiya, aho ibi bihugu byiyemeje mu gukorana. Binavugwa ko kuri ubu ngubu mu minsi mikeya hagiye kuza amato y'intambara ndetse n'ibisasu karahabutaka, by'umwihariko bimwe muri bya bisasu, bimwe muri bya bibombe biterwa muri Ukraine bishobora gutangirwa gusukwa ku mutwe wa M23. Ubu igikomeje kugarukaho n'abatari bakeya n'ukuntu uyu mutwe wa M23 ushobora guhuza itsinda ry'abacancuro b'abagena groupe ndetse n'iry'abanyamerika rya Black Water, aho bishobora guhurira kuri ubutaka bwa Kongo nyuma yuko itsinda ry'abanyamerika rya Black Water bivuzwe ko zishobora kwinjira kuri ubutaka bwa Kongo baje gusimbura ingabo z'umuryango w'abibumbye. Ni nyuma yuko kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden agaragaje ko ahangayikishijwe bikomeye cyane n'ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. By'umwihariko yanasabye u Rwanda guhagarika ngo inkunga yose ruha umutwe wa M23, dore ko ibi yabivuze nyuma yuko umunyamabanga mukuru wa Amerika Bwana Anthony Blinken yaherutse gutangaza ko u Rwanda rwakabaye rurekera guha inkunga umutwe wa M23 ndetse rukaba runakura bimwe mu bisasu byarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kenshi na kenshi Kongo ndetse n'amahanga bakomeje gushinza u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibyo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma rukagaragaza ko nta nkunga nimwe ruha umutwe wa M23, ahubwo Kongo kariyo icumbikiye byimazeyo inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zamaze no kwihuza n'imbonerakure z'abarundi barimo gutegura umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruherutse gusaba Afurika yunze ubumwe kwamagana imikoranire ikomeje kurushaho gufata intera ikomeye cyane hagati y'ingabo za SADC ndetse na FDLR mu guhuriza hamwe umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi rwamaze kongera ubwirinzi ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi nk'uko byanatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolanda Makoro, ndetse binashimangirwa n'umwungiriza we, uyu akaba ari Aremuku. Bose bahurije ku cyita rusange cy'uko u Rwanda rutazarebera umutekano warwo urimo urahungabanwa, bityo bwiteguye kwirwanaho mu gihe rwashozwaho intambara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo muri teritwari ya Rucuru mu bice bigenzurwa na M23 bari mu byishimo, bari mu munyenga, by'umwihariko ku munsi w'ejo, ku munsi mpuzamahanga w'abagore, nibwo hagaragaye abaturage barimo kubyina intsinzi bagaragaza ko ubundi bari basanzwe baboshywe n'igisirikare cya Kongo ndetse n'imitwe irimo FDLR, Mai Mai, Codeco. Iyi mitwe yose ngo ikaba yari imaze iminsi ibasahurira imitungo inabiba, ari nacyo cyatumye bizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore. Abadamu
basabye imiryango mpuzamahanga kugira icyo yakora igasaba ubwumvikane. Perezida Felix Antoine Tshisekedi akajya mu biganiro n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Amwe mu makuru yazindutse agarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ni inkuru y'uko M23 mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu tariki 9 ukwezi kwa gatatu 2024 aribwo uyu mutwe wa M23 wafashe akandi gace wikaza kiyongera ku gace ka Rwindi ko muri teritwari ya Rucuru. Yigaruri M23 nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ngo amaso imaze kuyahanga mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu mweso niho hakomeje kugenda havugwa imirwano. FARDC irimo irahagaba ibitero mu rwego rwo gushaka ukuntu yahigarurira. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yasakiranishije ingabo za leta ya Kongo ndetse n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu, ari nacyo cyatumye abasesenguzi bavuga ko umutwe wa M23 washinze ibirindo bikomeye cyane mu duce wamaze kwigarurira two muri teritwari ya Rucuru ndetse na Walikale. Kugeza ubu ngubu kandi biravugwa ko umutwe wa M23 waba urimo urashaka kongera gufata ibindi bice byose byari bisanzwe bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR zirimo gukorana byimazeyo n'igisirikare cya Kongo FARDC. FDLR ubusanzwe nayo ifite uduce twinshi irimo iragenzura, ariko uduce twinshi igenzura bivugwa ko ari uducukurwamo amabuye y'agaciro. Ubu igikomeje kugarukwaho n'abatari bake kandi ni ukuntu uyu mutwe wa M23 urimo uragenda ufata ibice byinshi bifite ahantu bihuriye n'igucukurwa kw'amabuye y'agaciro. Mu makuru twabagejejeho ku munsi w'ejo twababwiye ukuntu bamwe mu basirikare bakuru b'ingabo za Kongo ndetse n'abayobozi bo muri guverinoma bagira uruhare mu inyerezwa ry'amabuye y'agaciro, aho bivugwa ko bamwe muri abasirikare barindisha imitwe yitwaje intwaro ibirombe by'amabuye y'agaciro, by'umwihariko ngo nk'ikirombe cya Rubaya. Bivugwa ko umutekano ucungwa n'ibyihebe cyangwa se imyitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa Pareko usanzwe nawo wica abaturage. Bikavugwa ko uyu mutwe wa Pareko ugenzurwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cya Kongo FARDC, dore ko Rubaya ari agace gaturukamo amabuye akunzwe cyane arimo kotoni ndetse na dayama. Ubu ku butaka bwa Kongo bivugwa ko byibura hacukurwa miliyoni 25 z'amabuye y'agaciro, akaba aya mabuye yose akomeje kugenda aburirwa irengero ryayo. Bivugwa ko agurishwa na bamwe mu bayobozi bakuru imbere mu gisirikare ndetse n'abandi bo muri guverinoma. By'umwihariko ibinyamakuru bigiye bitandukanye bikorera kuri ubutaka bwa Kongo berutse gushinja bamwe mu basirikare bakomeye barimo General Chiku Chitambwe, barimo General Peter Chirumwami uyoboye intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira uruhare mu inyerezwa ry'amabuye y'agaciro akomoka muri ibi bice bya Rubaya. Reka tubashimire tunabasuhuza tunabifuriza weekend nziza, musaba nimba ari ubwa mbere udukurikiranye gukande subscribe ubundi aya makuru urusheho kuyakurikirana 5 kuri 5.